Синяя водная гладь, ясное небо и добрый клёў – такая мара любого рыбака. Гэтымі днямі Вілейскае вадасховішча стало месцам збору аматараў рыбалкі. Штогадовыя спаборніцтвы сабралі 49 каманд из розных куткоў цэнтральнага рэгіёну. У асноўным кожная каманда – гэта экіпаж, дзе ў лодцы 2 ці 3 чалавекі. Правіламі спаборніцтва дазволена лоўля спінінгам з лодкі з электраматорам і выкарыстанне воднага якара. Спартыўная рыбалка праходзіла ў 2 туры і адпаведна ў 2 дні. Злавіў, адпусці, менавіта так прапісана ў рэгламенце і такім прынцыпам кіраваліся ўдзельнікі. Асаблівасці рыбнага трафея 2019 у наступным. Важна не колькасць рыбы і яе агульная вага, а памер даўжыні. В зачету принималась хищная рыба щука от 60 сантиметров, судак от 50 сантиметров и окунь от 30 сантиметров. В каждой лодке была линейка, где происходило измерение рыбы. То есть и потом она передавалась посредством либо фотографий, рыба через Viber. Если претендовали на самую крупную рыбу, должны были привезти ее в лагерь. Рыбалка – задавальненне дарагое. Якаснае прыстасаванне для лоўлі каштуюць як добры аўтамабіль, дзеляцца з намі рыбаловы. Вада хвалюецца, але рыба ўсё ж такі ловіцца. Зрабіўшы замеры і фото на лінейцы, рыбакі выпускаюць такі нялёгкі ўлоў. Але калі экземпляры задавальняюць каманду, воднай жывёле не давядзецца павандраваць. Удзельнікі даставяць яе ў басейн лагера. Рыба павінна быць жывой і непашкоджанай. Калі спаборніцтвы завершацца, яна зноў апынецца ў вадасховішчы. Экіпаж Мікалая Кавалёва і Андрэя Пекара приехал на трофей 2019 со столицы. Командная работа, доўгія гады аматарской рыбалки, шансаванне зрабілі свою справу. Даўжыня шчупака, што трапіў да мужчын на крючок, больш за метр. Вага амаль 11 килограмм. Ощущение такое бывает раз в жизни у многих людей. Мы ее таскали целый час. Не хотела подниматься. Короче говоря, помучились. Сел электромотор, приходилось подруливать еще бензомотором. Было очень тяжело. Волна, ветер. Час мучений, но мы ее достали. Рыба есть. Я считаю, например, Вілейское водохранилище самым рыбным водоемом Республики Беларусь. Это, конечно, мое личное мнение, но многие выезды показывают, что это так и есть. В этот раз я приехал со своими коллегами. Значит, команда «Черная каракатица», хорошие большие катера, очень комфортные. Вот. Ну, нам не посчастливилось поймать трофей, но это не важно. Дело в том, что важен сам процесс и попытка все-таки поймать хорошую крупную рыбу. Ад аднаго экіпажа ідзе ў залік да 5 крупных рыб у любой камбінацыі па відаваму складу. Ад ліку буйных рыбін і ад іх даўжыні залежыць колькасць балаў, што набрала каманда. Галоўны суддзя вядзе падлік метадам падсумоўвання квадрату ў даўжыні кожнай воднай жывёліны. Чым больш балаў, тым вышэй месца, што заняла команда. В этом году соревнования прошли великолепно. Водоем показался с хорошей стороны. Было очень много рыбы трофейной. Поэтому многие команды приехали с ней, привезли трофейную рыбу, которая принималась к зачету. То есть все остались довольны. Соревнования эти проводятся уже 9-й год подряд. В следующем году будет юбилейные 10-е. Пожалуй, одно из самых знаковых мероприятий в Беларуси, куда собираются очень умелые, профессиональные, опытные рыболовы, которые каждый год осенью традиционно, когда клюет хищная рыба, пытаются споймать самые крупные экземпляры. Пераможцаў і прызёраў спаборніцтва ўзнагародзілі каштоўнымі памятнымі прызамі, медалямі і дыпломамі. Для падрыхтоўкі трэніровак да наступнага трафея у аматараў рыбалкі наперадзе цэлы год. Алеся Ушакова, Іван Бялкоў з Вілейскага раёна спецыяльна для МКТБ.